Kinong tre Asha kiberon hakashatri jang kami Meghalaya Asha Workers Union minta kesngi kila rakhi ke fifth convention kablalong ha Dorbar Hall jayaw siap lumpelan ha kabalawan ban minta dah hajar ngut kinong tre Asha na keleng ke jela Meghalaya. Ha kate kesngi kinong tre Asha ha kapor min step kila pelong ru ya collection banjit kinong yalam bathamai ki bekentup ya post president secretary but treasurer. Henry ya post president la yok bat biang da kong M Jun Marsing ya post secretary la yok bat da kong Badahun Shisha Dakhar bat ya post treasurer la bat da kong Fiona Liza Tingmong. Haba kran chikilat pathai kubor ka president jang ka union kala ithu ban na kalyang ka union bethamai kan bot din biang ye kimat jingdawa ki barim ki bala depo akhmat ka sarkar barim kata kalong ban kintiu biang ye ka Beijing siu ye ki. Syuk-syuk kalau ongru bakumbalong minta kinong tri Asha kidon kumba prahajar ngut ha kejela bat kejing siu kalong arhajar si benai. Ka presiden bethamai kalau ongru bakin selit bandawa biang na kesorkar ban kintiu biang ye ketulap jengki. Kalau ongru balada kesorkar kam sengap kim bansi ban mi biang syasurok bandawa lani wat ban ino ru wat ya kakam. Toh hak ban kong masuk dengan aigo yang belai. Ikijung dan kat kijung pat kumjuk dengan semua dengan pak ikijung kublai seberang pat ki Asha jong kami gele sini ki belak penjawab yang asa sisian bangalak ban long bang ki presiden ke batumai jong kami gele Asha Workers Union ti katong ke bahakmat ke bangadon kolong ba kumtu kumbah kisem ki bala ada nakaliang jonga ngaju alami ki Asha bangin letpan ya ka pisa nakaliang jong state government bakin ketiu mo na marba ki tang arhaja tengka hagsi banai ke basang dor nrung ke kasisi tinggi sutu bagi Asha jongi kinom la ahi bakin ta tinggi la don hiru ke cingakran bat ki health minister ki bala lek barim mensua kum iba al hek nang tai James nang ma ki nakalin jongki kila pular ki ong bangi ngin examine suai ka kam ke jongki Asha kalong kumnu ti hadin bangi la adep examine ki ong ngin sa aya karai pi bakat no ngin la ban pentiu ti hadin katu nakaliang jonga ngalak persang pangan budin rei ka klempoi syai ti kathong jonga kalong bamenta hadin mangala ayo ban bat bem kum ke presiden jongol megilia Asha Workers Union ngan hab ban penken mau yo ke state government ki jongi halor ki jingya keren ki bamen syua bakadai ban pentiu no ya ke jingsiu jongki Asha nakaliang jong ke state government nakaliang jong kami Meghalaya Asha Workers Union hak benang kong ni ong ya ke state government bakan pentiu ki jingsiu ngi klembu kono gador ya ailat ya ke government hi bakan jet lane bakan perkhat kat lu kala ban ai re baka klem ai kum ne ladang ya pet ket kum ki dor jong ke jok bamenta mi sngo bangin dawa bet kum bakandai hajar i ha ga shi balai kenang baki Asha kila ban in kum balai spat ka ha sisi ngimban sengin haban mi shamandan lane ngimban sengin haban sangi na wadi gijing trai kamru nama ka duty kala long so heavy nginom la syu bangin trai ladangin trai tang ya ka kam Asha kemut ki Asha baro ka long kinom la syu ban pendap i kijing don kam ki bahayi kijing siwi barit tela dangin nom trai ki kam ki chong ki ru kadai ke duty ba maki ki la abu ki ai bai order ki Asha ko ot ki ong ki Asha ki dai ki nom trai man soba nrai mentai ka kampat ki syu ai bet da ko hukum ki Asha bikin haban le kumta kin haban pendap kumta hapok kata sini la ni hapok kata kumta